me cheno pangchunga thil thlen hun hi kumsang ni kumdai to kha ni a Hyderabad a chengin anu le apa le u nauti nen chung ko hlim tak ani thin ani kumsang ni kumkhan tu khat chu arohi le apa chu school kal turin karin jingdar somvel bora anti dan thin pa ngain anin khal chuak le ta arohi po nuam ti tak le thamwang takin apa kar khala chuan a thukwal vela vei le lungkham po nei lem lo chuan a hlim mai ani ma se thok le khata an chuan a kar chu kongsir le lama chuan in her thutin anjin lo le be se lo lutukin an tlan liam ta thut maya a khaltu apa phei chu a hmuna aboral ngal nge a ma se wa nei thlak takin arohi ero liam na tak tuara chan chu anita ani rang takin damdoi ina hruai ngal ani a doctor ten operation po ti ngalin an thei to pan chwa tak mewa ama ero chu a hliam anasat ema wangin coma in a omzui ta thowa doctor te chuan anu bula chuan infanu arohi hi coma in a ommeka tuna changani li chunga aron har chuak le hlo ani chuan anon na po hi chan thei zel ni in adam that le nge kan ring ma se alaron har ri lo ani ero chuan annun na hi chan thei ani don le don lo kan soi thei lo anti ta a arohi pian pui u na mi pa patni ba ka anu chuan chu thu an sha chuan an hlau thong ta maya an pa du tak an lo chan to awangin an fanu nei chun chu chan le an zawm lul to lo ani arohi te chung kwa hi christian chung ko thatak ni in an chung kwa hi anin mangai tonin an hlim thin maya an ma ni kongzon chewa an ti tura rin omle taima takati thin ni in pui an ngai na laya in pui tonin an chung kwa chu anin lungrwal thina ma se an rin lo le be se ngai lo an chunga van doi na in an chung kwa chu tlak buakin chung ko pa ber chuan thok le khata aboral san ta thut mai se a chuta an fanu an duat la ni khoshilavin damdoi in khuma chuan amubam boxi nen arohi nu chu alunga in amang ang ani ama iro chu chutiang lungai na thwa ni ngot chuan tlak buak ma se arin pathian chu a aurenga afanu alodam chwale nge be se na nei tlatin afapa ti patni nen chuan an tongtai reng thena chutianga doctor ten nili chunga a harle theina tura anun atana poimo zia an soi phei chuan nasale zwalin pathian hna an tongtai so sawa ma se an do na le an dial na chu an humai lo ninga aliam nu po chuan arohi chu a omngai rengin ala omsi a doctor te po chuan beidong takin anu bula chuan damnoi in lama anin enkol na chu titobri a in lama in shwai hong mai turin thuron an peta zoka ti chuan beidong takin damdoi in atang chuan in lama in enkol chun zom turin anin shwai chuak ta anu le u nau te chuan thei top chwa in tongtrai na nen doctor te soidan angin enkol na an chun zom ngal ta a kumsom pahni mi lek me chenau pang arohi chu engma soi theilo le che son theilavin akhuma chuan amubam maya athile adam chu pathian thu thuwa anin ngat topa atan bang lovin an tongtrai reng thin ani alo that chwa le nge be se na nei tlatin pathian an aureng boka chutiang reng a hun mang chuan kumnga la ya lo ve ta der mai arohi po adam lo chantira kumsom pahni mi kha tuna chuan kumsom pasari mi la ya lo ni ta der maya ataksa ero che son theilavin coma in ala omreng boxi a an chung ti hmundanga omte phei chuan hetiang renga a om ai chuan boral te zok mai se he nat na ta hi azalen zok om sia ti te in an beidong lutuk chuan anu le o naute chu an shil thin ani ma se chu chu pathian rem rat zok ani lo te po anyange hun le ni te alo in her liam zela arohi nu le a o naute po beidong mai lovin an na tongtai ring thina an ril ro chuan entiknia emo chuan an o nau nu an hmanga chu alo har chwale nge an ring thlata chutiang chuan kumsom pahni lai mai aliam le ta der mai arohi nu po atarve to hle maya a una mi pati pahni po an lo lian to in ama arohi po kumsom hni pali lai lo ni le ta ringa chumini chuan an chung ko a thilmak tak mai lo thleng ta tlat mai pathianin anu le unaute beidong lava an tongtrai na chu alo shireng alo ni a ni khat chu thok le khata arohi kut veilam kut zongchang alaya mi chu aron che thei ta tlat maya annuwa ataksa ti po zoi zoin an ron che thei chanta achung ti po an lomin
a taksa chi thei to lo chu a ron let le nge donin an hria a rang takin damno in lampanin an kalpui le ta vata treatment po doctorin an lo ti chan ngal vata maktak main ni thum hnuah chuan a ron har chuak le ta ani damdo ina thok tu tele achung da chu an hlimin an loma wanga mitui tla zoi zoi in anin ko hloma ma se an hring nun thon thu chu ala top mai lo kumsom pahnih mi ani laya car accident awanga coma om aro hi chu kumsom pahnih hnuah ron har le in coma ani chung zonga a khovel chanchin a soile chuan mi ti a thong hle mai aro hi chuan kumsom pahnih kalta a coma a ka om lai khan nun na nei to lo ang mai in ka oma ma se kumhni hnuah chuan ka bul vela om te thom chu ka hre thei veka ngai to na po ka nei the engkim kha ka hre thei ma se mit nei reng si in engma ka mu thei lawa putle ke ti chu nei ma ila ka ti che thei si lo khovel shan nei om angin ka in sha ani voi khat phei chu ril ro na takin ka om a chan chu kanu bula an thu soi hetiang reng renga ifano she om twar tir ai chuan thizok se idu lovem ni tia an shil ka shet khan katliak no pani ber mai chiang le fm emin an thil soi te kha ka sheveka soidu tam tak nei chungin engma ka soi thei si lawa chuwangin ka ril ru te pau khavin ka ngai to anate chu bing taka kaltirin ka thluak chu chol lavin na tho tirila engtika emo ka taksa hi ache thei nge yang ti en ril ru ka siam ta ani atita a chutianga asoi ang chuan aro hi chuan a thluak lam ti chakna turin thil che sang sang angai to akwal ta vak vaka chutia thluak na tho chol lo na na chu aril ru po lo chak chho tel telin kumsom pahnih meu coma a om hnuwa akut zung chang alaya mi chu aron ti che chuak theita a tuna chuan ataksa engkim po in pa ngai takin anni tur ang ron ni chhole to in ama ke nge in akal le theita ani engpo ni se pathian hne na kandu kandil hian kandu huna alo thleng lo po ani mai the ma se beidong lawa ama kan au tlat chuan ama hun ro ta nge kan tan kong min hon sak thin ani